It's getting dark, too dark to see. I'm gonna go to you. I feel like never heavy storm. What's that want to heaven? Knock, knock, knocking on heavy storm. I feel I'm knocking. knock, knock, knocking on heavy storm. Yes, I feel it. Knock, knock, knocking on Heavy storm. Woo! Knock, knock, knocking on heavy storm. Woo! He said I'm I can't miss you anymore. like cloud is coming down. Can I be number 2? Come on. And I feel I'm knocking on Let's go. Knock, knock, knocking on the heavy storm. I feel it. Knock, knock, knocking. on the heavens door. Can I say? I feel I'm knocking. Umuto. Knock, knock, knocking on the heavens door. I feel I'm Ari, one time. knock, knocking on the heavens Agora sério. I come. One time, Maputi. Guys, I agree with you. Like, I'm a mutual. Yeah, Pina, I'm Hama. I said, Hama has a good. Guys, make it a chama mutual. I don't know what to do. Some of Arab also. Hello. Why will be a cassette? Hello. Hello. You move on Thailand, like you move on Laos India. Hello. Yeah, bo. Prophet November. Yeah, no more. We like Fabutuak. Hey, how are you, Prophet? I'm good to talk on Shapuena. Ribuale, ma'am, please. Oh, thank you so much, cool. Prophet Elijah. Oh, yeah, no. No, I have to save your number now. Oh, yeah, something to say. So I like to follow Prophet November. Always I follow Prophet November for the life, then the Okay, no, thank you so much, Abutuaka, man. One day in the Kitoli Bita, Runaba Ruti Gadare, to share some of the things. Yeah, well, it's like it's even number fungal or one day in Nalokono, Tagamati side, more Pulupano, more Greginare, one day sharing something with Chikupoton Rumele, WhatsApp to the same number.
Okay, thank you papa. Thank you so much in the thank you. Are okay nna ke kopa go ba number 3. Motho re na number 3 re na number 2 fela. A re batla yena number 3. Ke mmatla number 2 se number 3 go motho. Ke go motho. No, but maybe or number 3 ibe part of the family. O batla go be number 3 go motho. And ha tsebo go ntho ha number 3 ha iyo. Ha iko te ke go motho mandedi. Go motho okay. Tho e re ke kopon tho. Ke tlo sukudisa go motho nkata. Ga o bubula. Go motho nkata. Go motho re o gugula jwale ne. And then Katama advocate. Yo, ha ka mpahla. Chauke. Motho jalo. Guys, re kopa bua. Re kopa bua. Chauke, advocate Chauke. Kopa bua he. Ke yana. Re kopa bua re tletse. Re tletse. Wa tla go khotlela. Re batla bua. Shome Scott o nice bien. Oh nice ne? Ah. Nice. Oh nice. Simona a re maridio. The way leng kating the way leng. Una no nyetsa. Ntse ke bona. Guys, are going here. Today ne re emetse National candidate. national candidate today. Ntle ha ba tshekwana ntseng natle. Yeah, maybe untsa le tsele. But ha ba la bona isele 10 past 6. Rona re a fitla hlalo Lesotho, so candidate ya rona ne tshwantse be o sale teng. Ba tentse re me emetse. Re mo emetse. Ke candidate ya Number 2, candidate ya ke le hopola ke candidate ya bobedi ka season 2 ya The Right Pick. She will be the second candidate. It will be the second candidate. Wa pele a ke ke yana neng a hlahe pele ke neng ke hlahile yena. This one it will be wa bobedi. So meaning ha re na le wa bobedi di ntse di tswela pele. Le ntse le ka nna la romella mono di ntse ho ntse ho butse hore le kene ba ratuwa. but bua hen. Nna ke tatetse ho bua. Ha ke batla ho ba ga ke ba filter ba tsena pele. Le kwa ba ratuwa ke kopa le nne le kene nna le nne le kene le ngolle melaetsa le skela tsamaya. Oya ka. Batho ba uka. Di batla ho le ngolle melaetsa ka. Ba se ba etsa. Skela tsamaya. Ke batle ke re ke guest ya ke ntho. Peping ka ho nyamela fela he ba ratu. Nna ke kopa hore le nne le tswele pele ho nsendela melaetsa yeno ho ba bosi bohle ba single ba batlang ho kenela The Right Pick. Ke a kopa ba batlang ho kenela for Mamngane ho ba Mamngane wam. Ha re so e kwale ha re ntse re ba di candidates tse ntseng di tla tsentse re it means ho ntse ho butse so ke kopa hore le tlenne le kene le nketsetse molaetsa nomorong ena yes go motso ke extend number 061 503 4617 kopa we pita 061 503 4617 ke kopa le nne le romelle melaetsa mo go mo baby ko romelletse number Miss Scott. Send that message Guys, ke kopa re beng ka taba ena step. E ke bona ngore e phamiste dipopelo e shifta di medulla medula ke. oblonga Tsela ba dulang ka. e mo tlelle ke tlere E shifta budullo ke yona. ya la ho fela la lullo Ke kopa re bueng ka yona. On a serious note, ke bona e create a problem, and this whole thing e create a problem ho lona, not ho rona. Ke bona batho bana le stress, ke bona batho bana le worry ka this whole thing ya rona ya hore rona we want to go for
for tape ka nnete guys ke kopa re tlo buang ka ona today solanka ntho mamngane a soka fihla o ska ke ba tsapaka wena mare now marubua nnete because ba tlhapa ba tla sente le loyana mo nna se ke ba le tse o di bona ka pele hampi di wa ska mo blella ska la tsamaya so ntho ke batla re tlo buang ka ona today ama we hore batho ba ngata ba they are very negative ibile some of them ba bua le lebo ba bang ba romela di voice note ba bang every time ba kopana le lebo ba tla ba bolela lebo no lebo don't go for step in now ke batla go bua le lona ya pele ke go ba le understand gore nna a ke soka ke etsa ntho eo batho ba understanda ntse ke bolela lebo something ke re you know ntho mferekanya when ke ne ke qala Lekker Vrydag all of you including le lona self ne le ndauta everything yaka and since nna ke dautwa uksuka maqala since nna batho ba ndauta from zero when ke ne ke qala ke etsa dintho batho ba ne ba ndauta there is akhona ngenye imini awuna mhlamba batho ba ikileng ba when ke start something batho ba believe or November o yetsa ntwena and it's going to be very successful until November yetsa since batho ba ndauta andikenzi into nna kusoka ke etsa ntho then batho ba believe ba trust everything yentseng since batho ba doubt ba questiona dintho tseo ke di etsang. I was the first pastor yaneng at least dinto makasi ke nka tshgo coffin bana at least di coffin ka di 31 ne ke gaola dinto ne ke etsa di service di coffin ke tlisa di daily sane di ngola ka nna ho ngolwa ka nna but ba ndauta o bua nete Thabang pastor Thabang wa etsa ntho people bana ba ndauta ne ke tlisa di coffin ka rakereke ntho e ba ruti ba yetsa TV ya o yetsa di gate or batho ba tle ba tlo kena di gate. I was the first person who yetsa di service di gate but what they understand I was the first person who yetsa di service tsa di hole di hip ke ne ke yetsa di service tsa di hip people bana ba doubt that thing by doubt in but di doubtile dintho. I was the first pastor wa tshela batho ka metsi. I was the first pastor was pitebile ne ke sebedisa sports bottle until ba mzale fan rekela display. Now ke be ke tlo etsa Lekker Vrydag when ke ne ke etsa Lekker Vrydag batho ba ile ba ndauta batho ba nrwaka batho ba re ke a hlanya but ke ba no I've lost my mind in the pambene dilikeza divorce yang shapa ba bang ba re ke ntho ba re ke ala hlotski ke lolothi Baba ngiyabar no something is not right come but kabanda uta ba 13 into zininja abantu banjwetsa hore ke lehlanya something is not right baba mbaro ke stabane baba mbaro no e kana ba mohlomo ke gay ba re ke tswe ka toilet ba re I should come out from the closet toilet ba re ke tswe satan khamorso tse dimo satan tse dimo khamorso fail pop of the fail goed Kaban roaka mona ba re ke stabane and don't get you from the closet. I must come out from the toilet. Languta bana ba go kgang. Ke yentse until some of you le rata the Lekker Vrydag. Today some of you le rata Lekker Vrydag lo ho feta. Abanye ba rata Lekker Vrydag lo ho feta the preaching tsaka. Onkutlo. Now ke nna yeno he Kayetsa the right peak. Camera Lekker Vrydag Kayetsa the right peak. The right peak, Leona Yabalidi issue. How can pastor a data? How can Murutiana Otoba Davaza? But Kabala Kito Davaza about Kakwa Yak, Bang I choose.
ka kwai yaka kore guys kore ka kwai yaka ke ba kore e ka re ho tikinkile dikwai tsa bona ke lo davasa ka dikwai e ka re ke lo sebedisa e ka re ke tlo le davasa ka dikwai tsa batho ba bang e ka re ke lo di sebedisa haholo batho ba choose ka the right pick the right pick ke ena intoletse Lebo the same people who Lebo she's beautiful who Lebo she's goddess goddess yes molato fitile gorgeous o fitile okay gorgeous o ka goddess eh yona ntho but ke ba change Lebo she's good in but ke ba change now ke nne no ape I want to go for step ka agreement ya ka lwena ke bana jole ba eme ka maoto now again no this thing Lebo yetsang it's not right in and ntong kwatisang entina ngo feta dintho tsena e etsang re kwa ya ka e re vu kore kwa ya ka yetsa kwa ya ka bantina hore kwa ya ka yetsa che yetsa ntho bantina batho bana ba re advisang Babuang, I understand now we are a family. When I'm saying we are a family, I'm saying maybe we are a family, family. But now, kiema ya ujala dinto tse negative Lebo. Litlisa dinto tse negative. Baba mbabua ka sekgowa hore no this thing ya Lebo is going to end in tears. No, this thing is going to end with tears. Ne ke bolela Lebo kere ha hona batho ba ntenang jole ka batho ba buang di nonsense tsena tsa hore this thing is going to end in tears as if e ka re hote nna khale di bile ke atine bua tloka ke bua ke atine na ke tlo mo beya hantle ke mo re na I was married aksoka lenyalo la ka le fedile ka nyala ka tlabeti lenyalo la ka le fedile ka tears ka di it ended with tears things alone onku le Lebo ke kopa le Lebo a jola antsa balahla ba molahla le yena ga le tsa ha di end with tears. I don't know why yena ya ka le Lebo ile tshosa hakana as if e ka re hote lona le so experience the relationship to end up with tears in the dinner now what le tsang le destroy le tisa frustration ho Lebo le cause le cause frustration le cause confusion no Lebo don't do that Lebo give yourself time ha Lebo tswa lenyalong asna Lebo na nyetso a go jwetsa batho ba nyetso were you not married Lebo na nyetso eno na se ka ra lenyalo last step Lebo na nyetso ke ne ke le siko I was not there mare fedile with tears tseno tsa lona I phele ngezo tears tseno ilana la fela lenyalo la Lebo le la ka le fedile ka di tears tseno tsaka and I was tears down for me myself not with your tears. Wena ke batho ba ngata na ba nahana hore ha o tlo kgona go ntse o hlafuna ba nahana hore wena a antlisitseng tabeng ya tape not knowing hore ine sentse le ntho ho nna ya ba ha ke bua wena ke ntho e leng hore o la thabela ha ke bua ba sentse le ntho e ratang gale ke se rata tape ba nahana hore ntho ena na ke kene ka ga yona ha se ntho ke e ratang ke etsa se batlwang ke ntate November ha e jwalo ba ratong wena ga lo ntse o tshwara ha eya ke bile ke buile live ke on season 1 ke buile live go ke batla se tape Lena ka bolela Lebo ka rena step gale ke se rata in my first marriage there was a mosadi wa ka o ile a ndumela ke utlwane le doctor yengwe in my first marriage there was a doctor ne ke utlwana le yona first my ex-wife ona ndumeletse hore ke belo ke utlwana le this lady wa doctor ne ke utlwana le and it was a very nice thing but it's just that in
in a botsotsi because it was not something official. But step hale le nna ke se rata kudala ndisenza le beside dinto that permission ya mosadi wa ka gore ampe my first ex-wife andumela gore ke be le step nentse ke sietsa nentse ke mo jolla gale ke jolla. There's a lady ene ke ratana le ena Brown Vag ne ke ratana ke dateile le mosadi yone for 5 years le nna ntse ke tloa ka ga step sa how ntse ke tloa ka ga step sa motho a ne ke reng ke ne ke jola le ena ya nyetse ya nyetseng ntse ke tloa ka ga step ha se ntwe ke ikobellwang ke ntwe e ke batlang ba ratuwa baka e ke batlang and if it will end in tears to go power ke le ditse betsa rona hle about we cry with our tears down. We cry with our tears down of ourselves. Kore bila kwa tlo jwa tsaka English. Crying tears down is for myself because that tears down is for me and tears. For water loss only. Yeah, I corner. Yo, everywhere. Morifika now label, don't do that. No, no, don't do that. And what is painful, you know what's making? And Luna, Baba Baluna, it is not like Luaria for the Bible. How could tell about Bible? It means worry has a Bible. Has sent that but worry kibona, the fears, lead it out to someone and it in. But now the fears someone, body throw a uruna. Body throw a urun, live throw the fear salon, holon, and I look at the Belikis of confusion, no label. Belikis a lot of confusion. Mamele step, Gileka theater, but it was not necessarily official. 2, Nahale ki Jolani must to labor to buy 2 at the same time. Kikokati lebun, Karikahola ki Joti labor to buy 5 different people. Ili Ibiton 2 in 1. Yeah. Khalin, King telling Khali ki rat. It's just that when I met Lebo about Yanaka's mind, Ibile no preference tapu than cheating. I was so excited. I was very excited. So tabar lunali neliko waria kaur no this thing it fella hampi, di felle tika fella hampi. Linyalo man 2 marriage saka di fedile this na tape dila not affair. I little frustrated guys. And if Lidautanna I if Badautanna these people, if Lidautanna, li feel I'm not the right person for Lebo, Munken Lemufe Banabal, Lemufe Bobutba. I give about the Bobutabona. Ngan Lebu, because maybe Loariela Lebu, Halo Rika step, maybe Loariela Lebu. Ngan Lebu Lemufe Bomaluna, Lebo Butualo. No, why banana? Why banana? No, maybe fear someone no, I'm not the right person. Mabab tat. How about when you fair woman me obona? Mu inbox e bila linze mu inbox. Mu inboxing limu kope limu kopanya limu malumalo. Otso ho bona ba mu qakile. Le tena hampi kana ko tsedi. Munke date now. Harsonya lan. I so be official. We are not married yet. Come on, someone, on the freedom, we are a limunke so butualun. Nikeno putben in none. If na, I'm the problem. If let's have and if let's have take it, Bible it doesn't agree. Hawana lina because na if you the healing, do chelam na kilo chelam na, I do chelalunamon. Ah. Nakira kia di helen kielamna. If kia di helen kwele mdielamna. If I go to hell, I go for myself, not for you guys, dear formna. If God is going to judge me, allow God to judge me as long God doesn't judge you. Yakanimna. You are. Can it munke? If problem kinna, if le doubtana. Li tenela lebu li na li right ya hore li re bo butbalona ba tlola ta lebu regular base vater number 8
langudo ha so hore ba etsa ba dauta wena ha ba dauta wena batho bana ba nyatsa batho ba ntseng ba bua dintho tse negative tse ba ntseng ba di planta ka rakelelo ka ba nyatsa qeto e entsweng ke rona ene qeto e re yentseng re etseditse rona ke ya rona ba nyatsa qeto ya rona skata ene mamela nna nka monyala le bobere phele beke ha qetile beke mo febela ha monate jwang gale ke le se febe nna gale ke feba gale ke le se febe sa hurmate of the hurjar of or kukemur of re ile ka ya re ntse re le ka ka jwa if if kids are nyala step then I'm not going to feba ke tlo feba ibile ba bang ke tlo feba le lona ha monate jwang ke atla o lona ene ba le betso I can stay alone ka nyala na le bo re ba beti ha qetile be ke feba gut be ke mo febela gut ne ke feba mo selenyalo la ka la pele in my first marriage ne ke feba ka the distinction of the gratitude of hyper rama of what of hyperama ke tsebe ke no se PhD no lenyalo la ka la pele ne ke feba ka high grade of distinction of critical high institution yo konkemela or no le frustrated le guys re tloeleng re trust if that thing ayasebetsa ya step what if leona yeka even if I can say it now okay let me forget about step ke nyalele bo re be babedi highly predictor le show ha ka yore ya ka le lebutlo sebetsa le show ha ka yore ya ka le lebutlo sebetsa but family mona on a serious note ke tlo lo kopa jole ka family ya rona nna ke tlo lo kopa sefapane ke tlo kopa hore le re support ke tlo kopa le re support le skela nna la tla ka dintho tse negative ke a kopa because every time hantle tla ka dintho tse negative ke motho le nna lo hoja ke sa tla ke bua in details ke le jwetseng ke kopana le ntho tse thata tse bohloko batho ba bua dintho tse thata ha le utlwa ntata bua tjena tsa zinne ke kopa hore as much le re rata ha kana le kena di lifeng le nka nako ya rona ya lona le re shebella di data tsa lona le nne le re bontshe support ya diqeto tse entsweng ke rona qeto ena e re etsang inkwe ke rona re tshepeleng qeto ena e re nkileng hore ntshona e tlotla e sebetsa e seng le nne le plante dintho tse negative Lebo, are you happy utiki are Lebo, are you happy shosho kibon are you happy shosho very happy mratuwa waka I'm very much happy tandi Johan if I say happy I want to Arisonyalan we are not yet married if I say happy only chance I'm not going to be the first person or uncle she can leave if if I'm not happy I'm going to leave keeper uswaka when ke say happy ke ba lahlile batho ba ke feel I'm not happy ke la bona ke ba lahlile so if you think Lebo ha happy then maybe mo batlele mothato mo fang happiness oh yo le se ke mo raspura we do sit Tandi Tandi ba fa di reply card oh Tandi inele 1.1 inele 1 Tandi ko pa ntshware una wetsa 1.2 Tandi ko pa ntshware lo swa ka utlwa ko pa ntshware lo swa ka ke borata but honestly guys ke a lo kopa nna ke kopa support ya lona hleng ke kopa support ya lona no ke kopa support ya bona ka qeto ne re yentseng ke judgment la ba ka ba sa fi support agree better ke re ba bedi ba tla support zo ha ba batla o bua ba ka encourage ka mantswe a ba tla encourage jo because le bona ba kena di step tsa bona di tsamshakana somehow somewhere hona le antsa ke ne mo sakane mo aka tlisang ntho bohlokwa ho nna please
le nna gona mo mošakaneng ya bone kwana ke tlo ba advisa ke so matso le tlo ba advisa jwang gore ba tlo support jwang ka ntho e ba seng ka rao yona ya step ba ka ga step wa thona ke ba bua ka ba le di batho ba step ba bana bona e mong petla penya phone na le motho wa bona kona lo tropua e mong kola lo tropua ke rat ke family ya ka e be ga ke rat kolo ba ka step ba yo mothandi a ke re na le di mawele ka ga step bua Madam Madi boys ka nnete na ke ratile bua le buang ke rata le buang lona ke a tseba le Holy Land of the Holy Messiah of the Holy Jerusalem na bana ke ba tseba ba ke mo Holy Land of the Holy Messiah of the Holy Jerusalem ke ba ka ba lona Katandi. I love you guys, Magalatina Shem. Niggas about 2 days about to step in a scat. But guys, the Ramata Mamnani and a ritual lane as a belief, ritual lane, Hubani Kina Ayam Kayak. How do you like Kayak? Not Kayak, for my darling. Guys, can you understand what na Kiaka, Liana Kilekaya higher, and the Limam Nani, Utaka. Let me your that I have a Kiaru. Kiaru, Batola. Number 2, Luna. So I'm going to cut on like tape. Then that's official. Baba can't be official. Lights. But like open lights. Lights. And I get on at the end in tears. So let's say I'm shocked. Get on the end in tears. You know, because now when you saw Ratamutu, also Ratamutu, as a homophila, Musadu High, Utometa. Swashu. Yes, Washu. Badu Hashu. Lino Unkadim Bepa, Baba Basisa in Bepano. Young Koduk. Young. Lino Basisa and Bepano, as we speak. Not like him, Monanica, home Mamma, not enough. I had that jail. I'm like him, Monamo. Guys, back to Runa, Swapang thing, guys. Can it really rata Holman, Havarandu? Can it 061 503 4617? But the reality of the truth. The lucky stick, what that have didn't bow. That's about Abdullah Tamakula. But when I was like stickers and like sticky half the passage in Tamalai Mona. Whoa! Let me make I'm a bingy back color and ask back color in my pink. Hey, they would have got to hike and how go boats are. Jo, what's up? I can make that school for a meti fella. If you don't like a boat, I'm Pozare. Let what's up? I met fella. Kira, this is it. Fella, met this is pas like una ling happy telwa. I make you one of the my pinking. Hey, I was very sincere. Of course, I'm going to my pinky bass. Come to have Calabacet, that's how I took Calabacet, that color I name Stefans. I saw a terrible one. Media pepperwood. And guys, what about a doctor? What about a little join us? Le corre joina le cabele rufonela le advice. Thank you. Le corre advice and hours le cabele le recall well. And I'm not ready for the advice. I'm not ready. You don't live a off here. 2032. The regular bit. Not choose. Because they get one
because banna ba bona bile ha ba tswa o bo mamane ba ba mshaqana o tla thola re bile banna ba lona ha ba tsebe go ra o tsebe le monahane le wena o tla o expectile gore monna o tlo ofa a fike sentse etsatshe a fike sentse etsatshe khathetse kanti if ne le buile hore be butla mamnane then you know ra gutla how to valid expectation how to valid expectation obani mamnane tla ba ai hama e isenga nna ka nnete ke tlo utlwana le mamngane wa ka boskate ke tlo utlwana le ena re tlo ba metswalle ena e ntshwanang seinong re tlo utlwana ha monate re tlo utlwana ha bohloko le nna ha ke tlo wara hore na e betsa tsing le o hokae ha simo ha ke tlo wara tla be ke tseba na o hokae and o tswa rona mamngane wa rona nne re tla re le ka ofela ka tlo guys better na kholo ke a China e better China kholo nka batho ba rara 4 nka runa ka go tseding mamngane ya batla motla o runa a tsibore ha se ka dinako tsohle tseo a tla ba lo robala a le mong hona le di Friday Saturday tseo mamngane a tla ba a robetse ka ofela khonna monate Hallelujah. Skiela rejoice. Livienze. Mamenene. Livienze. Livienze. Ogua ka nteka ga nika ba Padienze. Livienze. Mamenene tie. Re tlo bona re fitla le godimo a kroti mesebetsi rona e tlo bapala screening o ti tlo modimo tla ba beile screen re shebile mesebetsi ya lona le ntse le tlo hlaba mele ntse go ba shebella boyane gona le tlo shebella repeat ya ntwe le bone lo shela repeat ya gona o bona shebella repeat gona le se shebella repeat lona le go gona go nka ditulo re dula fa re ile re le shocked re dula fa re he banna le yana ntse re jotsa taba go shasa ke ditie mo ntse go pa matso fela go tshwere dikofintse re jo Liana yo runa aim ya runa step sa runa ke sa hore we are going to be bona ba le babedi e tlo ba di sisters ne and then nne Friday Saturday some again betting A1 ibile ntse sa le ba le re kena ka ntho tsa runa e etse tlebe ba hlamsetse ntse le sa le ba le go tla ka ya hae ya ne a isolate ya motho a isolate le nna ke tla ka yam mamngane o tla ka ya hae re fitla re di kopane di etse 3 ke bona tswa 3 sa mo ne bitsa ba se le di kopane tse le 3 sam a great bese mojolo mara to bese mojolo guys a fa nne ke batla hore yona relationship ya rona ya sethepu ke bone ka ga banana go tlotla e ba thata ene re tla be re fetotse rona go tlo jola re le barago re le ka hara le lapa re le barago re builder re le barago la ukwa ke ha e tlo ba ntwe thata ha e tlo ba ntwe tlotla e ba e tlo complicate bophelo ba motho e mong that is why re tlo etsa dintho re le barago Alice lona tselang ka tsa lona he tsena tsa bo mshaqane bo di phone di dula flight mode tselang ka tsa lona motho ya toilet ya sa qeta ntse ba go lwa ga ba phone o bataka nana ha ntwanza ya toilet ka ntle o sa go lola eta ka toilet ka torch ke ka tsile ke batla di wele di phone tse ka toilet jo ha ase yo la relesa hle ha ba re founele he a ska to re bora a be le vibe like o slebo re tla mkhalmela a o tla na santse ke motho ke itse motho mo le mong a kena mo empe bo shebelletse wa bona hore na ho jwang a kena a tseba ho tlo fita a tseba le ana re tlo mmona le pele re tlo mmona le pele hona jena re tlo etsa je ene bile a tlo re depress
tsela tleng ka no ntsa tlatsa baka le transport tleng ka a ke le nna la hopola ntse ke jwetse gore ha ke di price fela ke tswa le mo ke keneng le nana ke tlo mo tlwella ke nang ka di price mo ha ke tlo mo tlwella ke jwetse ntho ke le one gore ha o qala o tla ka stress a bogwa because guys o bua nnete batho ba etsa le bonanyetso. I was also married for for 2 times. I was also married. But on a serious note, regarding when Prophet Rory Sankomako Rory Sankomako Tata No, tate ke re ke o lebohise ntate. A tumetsa phone ka re o buela ho le phone tata. Alright, o tantwe nkutla hona jwale na. Ntate ke a utlwa. Ke re a big congratulations to you. Thank you tata. Ke ne ke bua ke jwetsa batho ba bang hore ba bang ba fumana basadi wena o fumane lethabo. Congratulations ntate. Gita butle Rory ore ba bang ba fumana in na ke fumana in ba bang ba fumana basadi jwale wena o fumane lethabo jwale nna ke re ke a tseba hore e sale o batlana le lethabo le apereng kobo ya basadi jwale batho bomme ba bangata ba kopane le wena ba lahletswe ke mmetse wa hore no sa batle mosadi o no batla lethabo le apereng kobo ya bosadi come on komako di papa star ntate o no ka nna wa kena ka hara relationship e tibileng maoba le maobane empa lebaka le ntseng o hlolehe ke hobane o itholletse basadi ba senang be sing lethabo la hao. So I've been observing you. I've been observing your Facebook Live with Memo Nokabona. This lady, if she knows, but she is not just a woman. I see an appel on the wapili. Impante mutusite mukatele embrace kapa buletse kamore o sa ibulela bomme ba bang ka pelong ya hao. Ke hore yena ke mosadi ka ho fetisisa ke lethabo la hao. My brother bomme ba bangata ba nahana hore bontate ba batla dikobo. Khathe bontate ba na le dikelello ha ba batle dikobo fela empa ba batla ho thaba pele ho dikobo during dikobo le ka mora dikobo. Yo. So nna ke a tseba ntate ana motho a tlonthuta ka wena ko re fela batho ba ntse ba opele matsoho hobane o itholletse lethabo. This is your joy. Jwale ndare modimo se ka thusa o ena he a maintain bothabo bono be ileng hore ke yena. Wow. Ufumane your friend, my brother, ufumane lethabo, ufumane joy. Ke ne ke le Bloemfontein last week ke a ke o letsetsa makgetlo a mane ke sa o thole ka o tshwarela ka baka la hobane ke tseba hore o fumane lethabo. Motho ya boreileng o tholagala phone le pele la sa arabile. Mara motho ya thabileng ya gotsofetseng ha thola hale le ha phone ya hae se off. Jwale ntate nna ke a o lebohisa ke a tseba o ile o di mo le tlase o phaqola e ne se bofebe nthweo o no so kopane le lethabo. Ene ke a tseba hore Victoria se kereke eno e kgolo mo Bloemfontein le lapa la hao ba bang ba bona ba shebelletse ona jwale
ba bang ba tla shebella hosane mara ke a ba kopa nna ke kopa ba o thuse ho maintainela lethabo la hao because ntho ke hlokometse ntate ka bazalwane hela bazalwane ntate ba na le botho bo bonyekgenyekge le ha moruti wa bona sa thabile ba kwatela fela o rothabile so ntate from me a big congratulations ndare modimo a le thuse a le tshireletse ntate ndare modimo a fe ausi eno a bohlale ba o maintaina antle re go bolelle ntate ho ya no thuntso na le moruti le wena ka meile ka sonta ha wa fihla o re ya sna morahana bopaki o re ke na le bopaki ha ba re bopaki ba ho bo re no bi bo re ke thotse le thabo una le piloring the joy that I have today the world did not give it to me thabo e ke na le yona le fatshe ha le ampha yona empantare modimo mphile yona ha ebe pina wena my brother ke a tseba o thabile and Victoria se a shebello ha o thabile o tlo explode on tonsa moya ke a bolela ntse baruti ba be frustrated ntate nna ke a tseba ke seng moruti ha sa thaba he is in trouble a ke be a performa le galo le matimona a bobebu a tla mohlola ka baka la ba le yena a sa thaba so ntate congratulations sure Rory, thank you so much ntate man shapo tata thank you so much Rory. Yeah, what's my prophet to bua something very powerful eling ntweleng khale ke lela nna honestly asno khale ke kopana le batho but priority ona ke happiness as much ke rata good life as much ke batla bona ke na le chelete as much ke batla that is why when ke ne ke kopana le batho ba bangkhale ne ke sheka hore motho yena ho yena priority ke do you know that ha re le batho re a fapana hona le batho ba priority yena ke chelete kore thabo le roto le tla latela batho ho yena priority ke chelete ka bo madimabe ho nna ke tsebe wena but today ke nka e bona ona ba bampotsa ka re nna priority ya ka ke happiness my happiness come first ka tshoja na priority ya ka ke happiness and believe me ke batla chelete ke batla more success ke batla bona but what is important for me enele happiness like prof abua jwalo and ke bua nnete when ke ne ke kopana le batho ha ke shebile motho ke mametse motho ne ke mo mamela hore ke utlwa this person ke morata but priority yena ke chelete ba bang o thola hore priority yena ke the qualification ba bang ba batla hore motho haka ho number 1 fela ke ho ya sekolong ke ing batla bona a yentse di masters le degree but hona since priority yaka ele happiness and le boa tseba when ke ne ke dula Joburg ke ne ke mo bontsha something ore ke na le di speaker tse 2 ka mo bedroom ke na Joburg ke na le di speaker ka mo bedroom nyaka le mona Bloemfontein ke le no since se le teng every day ha ke tsoa ke mothaletsa mapiano wa tseba le ke re ke nte will tell you ntate moruta rona rata mapiano that is why le friendship yaka ya baruti in is a last because I don't want to find myself in an awkward position. That is why ke bile le different Joburg ke na le friend ene ke tshakela ke dula hae ke ja hae DJ Mageza Bloemfontein ke ikela power full time le guys le ka se dubele nna there is no pastor ya tlamona ha isali ke ikela mahungra kapa ke ikela Joburg o DJ Mageza ke philela le DJ why because priority una happiness so when I met Lebu I saw somebody happy somebody who's low and down to earth somebody ya batla bona fela o tabue and that's when so huruna especially una na kabuela well
Keeper. Go kenyeletse kae kae. Go kenyeletse ka mabaka fe. Nna priority na ke happiness. Prophet Rodisa mo bua metare nna ha isale ba tsiba kerekeng ba tla o jetsa hore moruti wa rona ke motarata mo. When you can come to my church, ke a rera, ke a ruta, ke a motivator, ke a counselor, but ka o fitisa I'm also an entertainer and comedian. And why ke rata entertainer? Ke rata kereke wa tsewa. Why tsewa kereke ya runa? Yo re a tseya man. Why? Because I like the place where holy monating holy John. So can the prophet Rodisa mo bua nnete. Ene le lona guys. Tsebang the priority lona ke eng. Because ba ba etsang ba batla chelete. Then ha ba qetile o batla o lelekisana le motho ana le chelete but ba sa happiness. Kanti wena priority ya wena le eng ni le happiness but now o choose motho ana le chelete o tsebe yena yo o tswa mo di cheleteng. And I just say priority. Katswa. Ulikile. I just priority ne se chelete. Ulikile. Ke likile because mono ne ke sa fumane ntho e nna ke e batlang. Le happiness. That is why ke feeling. Ha ke a tswa bana ke. Ana le bo dikolo. Ke go pare kenye meeting re buelle. Bila mfa tsaka meeting. Mutozo. Utsa hone. Ke ka ndate. Ndata. Ke re mai mane ke ga rata go lahlela a mabedi a mararo ko ntate no filwe. Ke man. Re mai mane. Thank. Okay. Wa ho kae? Okay, Tate my man. Yes, how are you, Pastor Vivi? I'm good, Tate my man. And you? Mami, this a place like sharp come how. Point number one. Point number one, I would just like to thank Mojimuka opportunity. How feel in your negarona? Wow. Some of the things how the bua but deep down, but not both of us are by and we talk sometimes like that they will look at how to color on November and the other thing is I don't want to lie, since after I followed Jim Kiromamen, I've learned 3 different things more and then don't hide yourself or so you actually get a concocted a backbone in so many people in this world. Yeah, they can talk some pastors that they lost their respect from you. Some they are approaching, there are a lot of marriages. I don't want to lie. I saw Vision Play one day. Wow. I'm taking it from the bottom of my heart. Because of some of the marriages, if you level, this is about most struck. This is about the whole level and net. Guys, ke go palma are most ya manyalo a sentse ke ba ruti ka o se bui dinete. And there's other thing actually like lemoga ba ruti ba le ke ba di dirang ko thoko se le gore ke mba itse di wrong, but they don't just tell us ona le mo lenyalo guys ntse le phela ko ntle la le mo lenyalo e phileng ha le ntse le tswela le apele ka lenyalo you think di tlatsa as you guys go. So it's very painful go ka mo ruta ra mosaya gore mo saya ba la ba lenyala no ka na wa se sleep I'm somebody who see let me tell you the truth. Yeah, la le more than 8 months because of things have changed. You happy then but I can't money alone. Pasingega ke la ile ke ba ruti la ile go malome gore they sleep ke amosadi. Basically, everything I'm not against that, but the way into the financial right. Sometimes like the way you said, you don't have to take one more to go into his responsibilities.
ne ke tla responsibilities, but because of go lenyalo nna go re le ya ke baruti, the responsibilities started to grow. So hence I'm saying baruti ba bang ba re bolaile ka maka, ba re laileng ka maka, ba tshwetse banyalo baruti ba bantsi. I love the picture gore wena o faceana le nnete gore bolala di dilo tse di tlo diragalang mo lenyalong le tse di sa di diragetse le tse di tlo go diragala. So for that I don't want to lie moruti wa ka, modimo a go tsogofatse, modimo a go blesse, and I don't want to lie, this channel of yours is still going to grow because of some of the things we discussed ka wena go mosebetsing, unexpectedly so. But those who are afraid of the truth, bo bra fire. So I know why. Remember what I know these things. The very same person the following month, he is going through the very same most important things. So I don't want to lie. We have already taken one good thing. But I never already Pastor Mari. When they decide, they must be careful when they decide. Wow. I don't want to lie. Whatever or blessing on it. Also, I'm a pastor. You don't say moto o re fa nnete rona go tswa mo go rona gore re ya kae re batla eng mo botshelong ba rona. Thank you very much. Yo, thank you so much, Abutwaka. Thank you so much. Wow. What's about, sorry, Abutwaka, before you leave, man? I have your time. Yeah, mo botse ne really restauranteng ne le so twara ka mona. Ke botsa this lady wa waiter or o nyetsu na are e o nyetsu. Ke re o nyetsu for how long? Are 3 years. Ke re ho yena ke ntho yeo e kileng ya etsa hore a tswe a feel or wa tsamaya lenyalo la hae a ba re ke cheating. Ke be ke re now o so dutse are eng ke re now o duliswe ke o duliswe go re monna wa ha sa cheata kapa go ba na o so mogabeletse a re no e ka re ha sa cheata but ano a sho maybe a so mogabeletse wa bon ke re ho yena ke mo boleletse net baby ke itse ke go bua o mo jwetsitse hore batho ba bomme re ipolaya ka hore re batla ho fetola dintho tse sentse di le teng tseo le dithotsing di sentse di le teng ebile re tla tloa le mona lefatsheng di ntse di le teng le sa tlo di change ka re also if you think or monna how to cheat, you're just wasting your time. Get until you understand or ntwe e teng we thotse le teng re tlo so ntse le teng ka ke mosia ka also tloela go destroy manyalo ka thole ke like change ke tshelo jong and wa twa butwaka when ke cancel about nna for pre-marriage counseling a ke buimaka ke ba jotsa di nitty straight in that nna ke tsa pre-marriage counseling ki bua di nitty straight ki ba le jwalo nnete le ke re kenya ka they will tell you nna ke re kenya ka ke ba jotsa dintho tse ba ruti ba sa di bui nna be ke ba jotsa tsona straight. You know what I like, you know? What I like gore how re bolella nnete tomorrow to retse and correct me if I'm wrong, ne? How re bolella nnete o re phithela wa ha re kopana le tsone e le gore ne se re tsana re dile jang ka tsone gore this thing di tlo go dira ga bona how di fitela tsone be re kopana le tsone wa ga re tsona di kwana tsela tlhedile mo lenyalo ke nnete ke ba ba di le nyone ene ba re fitletse nyone mo le gore ke I am very sorry to say this man ba re ba bangata ba re thuletse manyalo. I don't know lie. So I was listening to the other my brother como se le dit ara mosadi ga moraro mosadi ga mo ditsebiso ara mosadi ga moraro dijo tse dingwe ara mosadi ga mosadi wa bona dijo tse di dintleng di gale ga ya a re ke ja di bo ala mo plelle mo gantsi ka dikotama ya tsena mo tsone di tse go tlo go ja dijo tse ka mogwa o ka di tlo go di jane ka bona ara mosadi no are di tlo go bona ke re are ya ron what I'm trying to say to her mo lenyalo la rona don't allow the third person go la tlo simulate don't allow the third person gore a tlo go tama mo dijong tsa rona ka di tsa rona ga re di ka tsone bona mali teka gore ba a ke ba sa di ba tlotela le motho ba sa di ba tlotela na gore sina monna mtibana ke squatile ke ntse but it depends on the foundation. Now we get about foundation a leilwe mo go rona if o sa yo mo ka mosadi maro squat DC I don't think gore tshwantse re mosadi a tla ga expectations a lene wa ta go bona because she won't find that thing because we usually high kiletsa yona if we usually the best way to work say sharp let me go and try but not with the hopes gore e tshwantse e dira ga ba ntla and
and ara tseng e bile nyampola ke testing ya basadi ba ratang gore bone ba bona go ba tshile because of monna teng o botlase ba ge bonyane and all those things. It's a lie, Moruti. It all comes mo tlhaloganyong tse ya gore foundation e ya dileng. We have all the materials, all the sex toys, everything. You know, the ones that the ones that more the oiling and what. But because of we listen to the outsiders too much, that's when we are failing eventually more than Yo, I know. Control our sex. Never to babang. If we turn around school guys are. Ke sport sa ga sa interesting. Wena sa ha go se kae? Yeah. No, thank you so much, Abutwak. No, thank you so much, Kanete. No, Moruti, I so wish one day to for one impression. I'll come to your church. I will investigate Jibonika. I will come, Moruti, and I'm very glad. May all the blessings for you, Moruti. Thank you so much, Abutwak. Thank you. Morino ale elevate le me o tlona lele o botse o ga se ka bona ga se ka go rata ga motho ke ka mogau mo go bona le me o sa le re bontsha gore re kae ka bophelo ba rona le mo lenyalong gore re phela yang. Thank you very much. Thank you so much. Yeah. Guys, can meet but you know umametse ndatana arba rutu ba thule manyalo and also ba no ababu di nnete ba neng ka mehla re tshwareletsa ka mantswe a bonta temokuti ke ona ga a hanga ka malapa ene re be re dumela go ona an kona a hanga nna ke ba bolela di nnete nna ke ba di nnete ke ba di nnete tseo batho ba sa batlo mo di utlwa ke tla go jwetsa nnete straight le tla di counseling le nna o nna Untor monna ka ka pa mosadi wa ka tsheke dula fatshe ka o fa ke re tshwatle but guys ya petela ne ntho important ke anya prayo ke gore batho ba batlang fana ka number 061 503 4617 ene le motho ba batlang kenela for step motho a batlang go kenela step le ena a eletsetse dinomoro tseno le gona jwale batho ke kopa go le nne le nke dinomoro tsena le etse melaetsa hle itse dintho di ntse di butswi di application tsa gore le kenele for step 061 503 4617 if batho ba part of the family o ka re joina guys what's one non tenekere ke batho emphasize ke ntshwane ya hore batho ba tsentse ba tsebore ke di feeding to tse metara and bring somebody when o tlisa motho bophelo ba tlisa motho ya yeo priority tsa lona di tshwana. I'm telling you guys bon re ya kwa tlisa batho maphelong a lona bao di priority tsa lona di tshwana. Otherwise le tlo ba miserable manyalo le di relationshiping go ba e mong le mong jolo tlo sebeletsa go pusha priority ya hae ha di sa tshwana Peter go ba jole e mong le mong o tlo sebeletsa go pusha priority ya hae go ba jole tle be di sa tshwana ha di tshwana e mong le mong jolo ka o pusha priority ya hae and that's why manyalo mangatana le bothata because the priority tsa batho di tshwana di ntho tse di priority bona di tshwana. That is why nambetelele ke kae etelele we bona ke go ba founela ka WhatsApp yo no streaming we say amar ha go nambetelele ke kae ke tabi no ke excited le we bua ka tana message no I'm excited because ke bona ke number etelele ke go ba motho a phone hape go ba letsa ka WhatsApp bona e safe ka pa ka call anyone ama arumele wait safe so when I'm at your phone I'm so excited ke bona number etelele ke sho ke bo butswana ka pa +53 ntone ke tla o yona guys ke hore a priority honna ha isa le happiness le bo a tseba ke mo jwetsitse mo ka Sunday ne re bua something ke mo jwetse ke lebo le har ke raba le di misunderstanding ka pa raba le eng let us maintain
happiness and avoid tension. Let us avoid tension ka ditsela tsohle. Ho kampa Hello? 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 Hold on. Hello, me. Hello, Mama. Let us avoid tension. Tension on our tense just because little folk because it's a not because not because but maybe to or then that one understand there but when I tension is serious motho thola batho ba dilana o tense etsa nna ntho ngwe tlola ke blela batho ba ngata tlola ke re hello Hello? o swaka Ke phone ke le mo Europe, Dublin Island. yo ke shebile number we bon yeah wow Europe Ke shebile bo moruti November mo ke nomoro ya bona. yeah relife re o bua le moruti November le lebo Mara jano ke ba bona ba mo Facebook they are on their live. O se ke ba hara. Dumelang moruti le auso le mo ntle. Hello, me dumelang le kae? Seba not a volume ya phone not a volume ya phone ya Facebook because ke yone a distractor Auswaka Sharp. Ke batla go tsena nomoro ya di-premarital counseling gobaneng le bua dinnete tse maatla tse phedisang setšhaba not a volume ya TV kapa ke ya Facebook ke kopa o inotle fela hanyane go lokile he ke tla founa sentle he ba se live because ke a ba hloka O bua le bona, o bua le bona. O bua le Pastor November hona jwale. ke different times re ke time Facebook Tima Facebook. ke tima Facebook na ke a tima ke tswa ko Facebook ya no wa utlwala no le ausilebo mo Dumela me. ke leboga ntate modimo gore le be so open ga le re dutse go tshisa hara ha manyalo go sa bue dinnete re nyetse le baruti so nna ke re keep up the good works and continue because re atla ka di question and le go thusa setšhaba le loko le setšhaba sa ntate modimo bebele e re you shall know the truth and the truth shall set you free wow so ke le ba haholo ke le rata le se be la ba discourage la mamela batho dintho tse ba di buang le na etsang thato ya modimo le thato ya lona wow ha ke batho go bua ntho tse ngata hobaneng ke tseba haholo mo setšhabeng haholo le this side mo ke dulang ko teng to protect my family le the new steps that I will be taking so ke tlo etsa appointment and ke tlo le bona nka se bue date gore ke tla neng because of for safety and security so ke tlo le founela ke utlwe gore na re tla ke tla jole ke bona number e le ngwetseng ke ya mamngane so nna ha ke tle le mamngane ke tlela thuso Ke kopa hore nomoro nyena eno o ka etsa molaetsa fela o itlhalosa na o mme mang ho ka nna ke tla e save nomoro eno ebe ntate o tla tseba ho bua le wena ka nomoro ya hae e nngwe e private wena o tlo etsa WhatsApp nomoro nyena ena mme ya le wa le ba ntle keep up the flow ke le rata ra le boa hlemme from Europe ala re ditse ka ra tsona go sa bui o fone o itse fona le Europe ke fona ke le Dublin Europe ke tseba Johanna very well
one day. Yes. Connection ya Europe. Re buleleng WhatsApp group mo. Wow. Wow. Ke tlo e bula. Ke le rata go le rata. Ah, le go hatla ga o rata le gona se mama. Bye. Bye. Thank you. Batho bona ntho tse tsa batho ba sa bue di nnete di khositse frustration o mametse le mme a re ba ruta ba bua di nnete and now dintho tsena be phone ya flat Yena lata bet cha a ke bona sa cha o thole. ke sta ka bua Sa bua. mata guys ne ke re nna but ya o qetela e ke nanang hore ke gala bua o share ka ona ke ntho hore ke hlola ke ra ke bua motho FM ke re we need to check this thing e ke bana batho ba batho re a rata and a reconsider one as much re batla success Ndate Tomo said something excelibale. That is why Ndate Tomo ila chincha kelelo yaka. That is why happiness honna ili priority. I need money. I want to see myself really successful. I've got so much responsibility. But let me tell you something. Priority uruna ki happiness. And kaneti. You know why? Ndate Tomo said something excelibale. Bra Tomo kila rohonna. November, learn to enjoy your journey. Arubupilo, itute we enjoy. Nerele kawashi when that Toma Buanton are November, learn to enjoy your journey. As much obata chelete, as much about successful, but chelete, I scare utima munyaka while we enjoy everything you about we achieve. Is scare utima munyaka we wow, we enjoy actually by TV. Baby. Now, the Tomikare to chelete, I have to allow Ritima Munyeka Wahota. That thing, because happiness is sincerely priority. Since King Kamanchante Polo, Kiwa keeper, Kikipa Manchante Polo, no, can't need to make it about it's in Polo, man. That and the Tickman, can I command this guy? I learn to enjoy your chain. So as much rebata pilante, rebata or balidi chelete rebata buying. But what into important key happiness. Because when about to buy the achieve the same things about the achiever today, there are people bana this one, but because habana happiness, abahono the enjoy. Renala about bana the chelete, but miserable. Bana but miserable. So as much rebata into we need to enjoy our journey. That is number one. Yabube dikior. Egine ki tuti onana personal. Kiore ene ki bile nyore but what something about the priority. That thing guys is very important. I remember the kid the late PV really Rustenburg. We were in Rustenburg, babe. Kore now really ka tente mo. So na ne ke roba la ha morutu o mong I remember that pastor bought a new Mercedes-Benz for the late PV. That guy carried a new Mercedes-Benz as a gift. The way an analysis take at him. You know, nane kroba landa temrutil. Hatente itwa kabo 10 nebo 11 kianto ngamurutil. Agifika murutil. Rekadula msadwa rich and msadwa she was highly pregnant. Pregnant, a little 8 months pregnant. Ne rekadula rich ne lebana by 2. And then roba le kabo 12. Monna soka feel. Hossein haiketsuwa kabo 6 monna hayo. Hossein kabo 10, 11, 12 monna hayo. Hossein waka urabala katu. But the guy was a businessman. Young men are very committed to business. Young men are ratacheletem. About not learn to be smart, very successful. That woman,
ona phela ali one because of the different priority monna o prioritizer in chelete mosadi yena o batla lerato o batla a family o batla husband that woman una sina a husband anta nyetsi that woman una sina mosadi una sina monna because the priority ne di sa tswana ona le basadi ba dutse mona o nyetsi ke monna na le chelete but that ha o tlo lenyalo I mean ha o tlo husband I feel ha feel ho runyetswe ha enjoy lenyalo la hae hobane jwale e kana ba priority ya hae ha e fumane ntho monna mo ena le monna hae ha ba share priority so it's very important guys ho tsema di priority le lona batho ba tswang ba nyalwa before you choose a partner tseba priority wana keng nna ke kopana le basadi ba bangata ba bang ba le into business but motho a bua ka business ke be ke this person a tsebe a ke impress ke business a ke impress ke chelete now you are not going to impress me ka chelete ka business or na ke na le di project ke etsa a ke impress ke dintho tse I'm not interested to do things priority ona ke happiness and when ke happy ke ja ke le ka rantlo and that is why I had Toyota Corolla ne ke tsama ka Toyota Corolla ne ke tsama ka di birthday tsaka ne ke ja bohobe bo brown bana ba blela lebu batho ba kereke bare that them root ka birthday ya o itulela mona a ba itshela ka lebese ga bona ka ra yo show ha ke teng ntse ke bua ke go bomolele ka ke etse show na ke le mo ke tla tobeka wa tsana ke dutse mo ke dutse jo bane ka mano ke go tsa passage ngwa bata ke ke hatse tsa bohloko passage ke ntwa se ke dutse tse okay ya bata ntwe ha holo mari tlo futumatsa ke tlo mo futumatsa mo so nteke matla o tlo and ke mo futumadise le o seng mo ne robetse teng bua ka Dedi tlo bue why ba tlo bua ka tse on tsayisitse o hlapile pele shawara enti wasadi ke mamene I tsas ene ke khatetse ke le kokela ke tlo gotela priority so ke khatetse so lenna ke gripile hore atene wa bona ke wisha hore ke mona atene o no wisha o ke tene batho ha bonle ke ditse na go telele ka ne ke toilet ka toilet go telele itse ha mpona ke nka salad ke ja wa re la se ka ke tene ene o ja salad a tsotsi ka ona le go ne ke bula le matila bathroom ke be ke re ke atso be ke bona o tsoja salad ene o ja salad a tsotsi ke gotela bathroom ke khathetse nna ke batle next hle yo today for the first time go tla motor ke kopa o tlotsa ka mkokotlong le ba ya ka kutla itefile fela yentse tsena fela utla itefile ne ke se just yentse tsena fela ke bona yentse tsena fela ke le kwa yena ina interested motho ntlotsa ka mkokotlong ntlotsa tla fela mo ha re ka bua dintho tse go ha re ska ba kena into details ko pa bua ka priority now ke batla gore tlantheng ena hore kana ne ke le ka hore it's very important to choose a priority okay ke kopana le basadi ba bangata nna ba ne ba njwetsa ka di business le ka di kore ke le nya ka because these people they don't know I'm not interested to that I'm interested to happiness and le lona guys tseba priority tsa lona ke eng hello mama hello yes Auswak Wale Rose Molisi ka Velcom okay Rosie ke le rata go re ke le thabile ke le rata haholo fela hle ro rata back ga le bo ha hlemme ke
shebile show ya Lekker Vrydag. ke le motlo mo feta Ntate thuso hana re ntate November o etsa December ko go jalo ka kopane le tshwana ntone le etsa mo she jolo lona ba tla re ke tsa December le kopane ke November le December le tsa fela speaking ntate go ngwetse ha ile qala ne kore I was praying to kire the way ntate moruti November le ka teng I wish I ka thola mothatswana le yena I'm understand like dintho tso o di etsa batho ba bona ka re ke bohlanya kore ke o hloka partner e tjena e tshwanang le yena kore o motho the way ne ke wish ka teng kore ke le thabetse haholo fela ha re a leboha Asilebu umoje kama na last mati kore o mona fela motho a ka wa le a ka hloma thank you so much thank you ke re ya go qetela guys e ke batlang re kwale ka yona nna I used to say ha re hola ne re hola re le miserable ka ra di family tsa rona re futsaneile re sokola re etsa eng ne and that situation re hotse ka thata we were not happy ke di situation tseo ra ba ra nyalwa we were not happy ka manyalong a rona you get my point so we cannot again ere mohlang re nyalanang hape re gotla manyalo o botolo re nyanana le batho ha re qetile be re sena happiness what is the use of ke utlise bophelo maka ha qetile be ke se happy lo ena ke tle bophelo ba o qetile be ke se happy what is the use ona le batho ka ramanyalo bo ipotsa re photo etsa la mona ba bang o tholo re bile ba sa khathallana next I cannot live that life ke bileletse le bo ka re lebo ho nna priority happiness and haradi ntho tsohle nna ke le happy bophelo ba ka bo ba simple and dintho tsohle tse ke batla go di pusha o prophet o rorisa ngotsheng a re le kerekeng ke gona go pusha kereke le rana kereke wena maybe so guys ke engwe dintho tse tshwantse le ithute tsona ya gore it doesn't make sense or le sotlea le mohlang o nyalang o choosang partner o bofumana gore tlo choose partner but o qetile you are still miserable and frustrated mo diketo di mo diketo nkileng qeto go go nyale motho a keta bo kgetha motho ile ngwe ha tlo fa ntho ile ngwe ke priority no can net le batho ba tshwantse ba enjoy o tshwantse le enjoy because ke ntho your house it's your space your home it's your space ke space sa so tshwantse o thabe spacing and whoever ya pela how o tshwantse le ena a ede happiness spacing seno because that is your space remember ha o sa dula ha lona o dula kai ha so your comfort space yes so but what tshwantse ba understand ntho no le tshwantse le ithute o prioritize happiness it's good to have money it's good to have cars it's good to run business it's good ka o fela dintho tseno re ya di hloka but ka mo madimabe ntho e tlileng pele ha ra dintho tsena ka o fela ke e tshwantse re lwanele ke happiness ka tsela mo hlotseng we need to be happy le batho ba pela lona o tshwantse ba le thabise guys motho ya pela o tshwantse o thabise motho a dula le wena o tshwantse a etse bonnete ba gore wa thaba because qetong ya qetelo tšhelete tse re di batlang a se tswana tse re thabisang you can have cars you can ke ne ke utlwe bohloko mohlang this guy ana ipolaya eno ya binang a neng a le motlana na le mustache into o tshike mang into you know amanyanya amotle ana na le family smart inona mtho kore no tlo bona re life unfair you get my point so that is why motho tsantso re lwanele o tha Ricky una for me it was a disappointment or even that guy we playile ali successful jwa then you can see dintho tsena tse re di batlang honestly that's not a se re ke tsona cheleta se yona re tlisetsang happy a se yona
a se yona so batho ba tshwanetse le thabe manyalong a lona di-relationship tsa lona thabang guys and everyone lona ba sokang ba nyalwa if you are not yet married whoever ya withdraw yang happiness ke kopa o ntlele ntho stroll siteng la eng ka godimo ke kopa o ntlele go na le batho ba so ke leloko le le tsamaya because ka 9 ke tla be ke etsa life TikTok ke rapella batho ka 9 ke rapella batho mtsele like ba half ana purified ke tlo le bontsha something then be ke le loko la le tsamaya ke tlo le loko la ka speed ke tlo le bontsha something and lona ba sa nyalwang this one ona go fa sephiri and a khathale la ba ka bare ke le qabanya kapa ke arwanya ke na taba le ntho when o fihla when motho ka fihla bophelong ba hao ona le happiness eso agree you are happy not 100% you are happy but not 100% but how qala thola motho o tsantsa feel happy but one o qala o thola motho amang ammunyana happiness ena ona le yona every day every day bon do you know what I'm talking about yo how na le yana o le pela hae you won't be happy when it's setting wow drain look at the only empty inside it's only empty out towards only happiness enyana ya how but go jetsa net that just to bring that person bophilong bao you're going to be empty ona ba to ba empty well bon ona le about as we speak ba so empty ba kopane le batho ba ba drainile o fihlella ba le empty so guys if you're not yet married relationship ya how it's only it tlise di changes bophelong bao it wants it add more happiness o tshwantse e add peace bophelong bao re a tsamaya hello swaka ke Rose Molefi hape ke lebetse kena topicing ka Welcome okay your topic ntate moruti like the priority tsa rona yo we have to choose well until we buang ke nnete ya go o thole priority ya rona ne re lelekisitse tšhelete re lelekisitse di business but be re bella our happiness ka thoko so nna I can say ke tseba batho and I've been living le batho pelaka ba phelang bophelo bo buang ka bona and ha bo monate next so o thola hore the person o nyetse o na le dikoloi tse kgolo o na le ntlo e kgolo so how sheba bophelo ba bona from a distance o bo khalla ho phela bophelo bo but only to find out how kena ka rantlo ya bona ba bata it's called hobane how na happiness like you admire them from a distance how fihla ka mo ba dulang teng e mole mo hulela kwana they've got big TV bana le ntho tsena ka fela but ha ba duli ba di shebelle ka tlung ba topolela ne mme o fihla ya ka mo ntate o fihla ya kwana ha ona happiness gore bana le tšhelete bana le everything but happiness so nna ke re happiness e play a very big role ho maphelo a rona tlameha before everything re prioritize our happiness
So ntho tsena tse ding tsena kaofela di tla ka morao. What's the use ya gore re o kgalle? What's the use ya rona le yona ntlo e kgolo mara o thola ha o dule because ka tlong ke di komang keng ha le happy ne ha o di kgalle ditule tsa hanta tse moruti tsa China ha o kgone le di dula ha o fihla ka tlong ke ntwa fela ke. Thank you so much. You want to do that, but by the reka, baggage, achieve, but how much about to open a strategy? Open a strategy. Ha ba dule ka ga matlo a bona le basadi ba bona ha bana happiness. So until we work e bohlokwa haholo tlamme batho ba be happiness pele ho dintho kaofela happiness ha ka thabeng bana. Thank you, Khaitsedi. Thank you so much. Thank you. yo bua nnete Yeah. bua nnete Ibile wena o tswa yona na le experience ya yona. ke kopa meeting ke ba ba tlokenya mi kopa le phamise matsoho ke kopa le phamise matsoho re tlo tsentsa meeting mara ke nnete dedi ke ne ke dula le motho e aneng ana le tšhelete re dula ka ga ntlo but ho no ho sena khotso ho no ho sena khotso tšhelete le teng dijo tsohle tse ke batlang ho ja di teng dikoloi di le teng fela ke ne ke sa fumane happiness e leng ntho ke e batlang ntate ne re ha chaisa ke ne ke etsa pontsho ya sefapano ha go re ikena ke iteng Maka. ke bua nnete ke ne ke etsa pontsho ya sefapano ha ke wa tsa ke twa tsa ka tsa go di bua mo ibile hona jana ke sho go an shebella ke ran shebe hantle o sa nshebella hona tjena ke ne ke etsa pontsho ya sefapano ha go re ikena because ke tloba le motho ya ne le hore jwale ka tlong ka mona ha o tloba le khotso e ke neng ke na le yona ke bukeleditse o tloa o seng ha ya mosebetsing ya fela nako e kole ke nang ke Maka. ke bua nnete e ne e fela nako ke nang ke Khotso ipokeleditse yona. e ke ipokeleditse yona o seng ke ntse ke le mong because ha ke le mong ke etsa bonnete ba hore ke ba le happiness fela motho e ke neng ke lebelletse ho ka tlong ke tla ba le yona ha na fihla fela ne ke ba miserable. Sure. Na ke a tseba. Yehle. Dumelang. Ntate moruti le Melebu ke a le dumedisa ka jekulena nang. Hleyo ke a rata hle ke a le rata like ke a le rata kore yo ke a le rata bathong and ha ke tsebe go nka reng yo ba tsaba gona batho ba ka ga relationship tsa gona dintho tse re di tholang kore yo ke ratile mana montate moruti ma buileng ka priority. You know how batla lerato o re tšhelete e tla ka morao. Some of people ba bone ka go mo stupid a ke wena wa tseba mo le thaba la hao le bang teng ba o jotsa ka mkgo o le sport ka teng jo guys keep it up phamisang bathong yo ke happy ke thabile bola se lerato ka mo ka Fena Khembere Park yo ke thabile bathong yo relationship ya lona e monate like open like le a qoqa like ba khotsi yo re a gala yo and I'm one of the person o no jwalo o buang haholo like ha ke le pela motho ka go re nka thaba ke bua go o thola motho jang a thotseng a sa buing like oh Jesus thank you Go ahead. Ore ke ena ni ore o tjena. Yeah. Guys, le ka romela le di voice note. Le ka romela di voice note. Ba teka nnete e bohloko ntho e bohloko. Ba teka nnete guys ke kopa re arohane ke sa utlwana ne. Ke sa go sa le monate. La tswa la rata ditaba o sa ntse batla go bua ntho tse ding mo. A re fitla border re ke a mbonsa ntate motse. O tlola ke mo phutile. A tsa motho wa ka ke monatile hola. Ka nnete. Amponsa X ya hae. Tshirisa tsebotse X. Amponsa. Le mo ke monatile hola.
ke kopa meeting hleng le botsa tsaka lerato mohalo gore ke tsentse meeting o tleng tsa ba mise matso ke kopa meeting le botsa a le bue ka nnete because ke molatile go le sefapa mila mpontsha eksengwe a e re kopana le yona tjena le kgathetse matla kore ke utlwa ke ka re bile ke a kwa le ka te du jama o tsone le exetoreng ha motho o bontsha yona kore you feel proud wa yang ke le ka utla ke le proud wa tso Daddy mi da kenye meeting hleng la le exetoreng ha motho o bontsha yona o re ke exe ka kore utlwa re hai o phamisa mahetla ma ka nnete o la exetoreng mothare this is my ex yo letsatsi la le le go yona ba tla go ka nna ga go ke hangata ko o dilo tso mo sheba e fela le tabile sheba di popeo sheba Lona basadi ba bangata ba yetsa that is why basadi ba na le ntho le banna mara ba na le ntho ya gore ba tla batla go bona ex yao that is why nna bile ke ratang go di sheba go ke rata go gwa Taka. ke rata go gwa tsaka ebile ke o jwetse mehle ke a o jwetsa mehlaena gore atjhe ke bone ka go zamme ka nna ho batla ho le betere ke bua ba ntse ba shebeletse ba mametse ke bua di ex di shebeletse di mametso ke o jwetsa mehlaena di la re sheba phone mona e ba the hona le bona ke a ba tlolela ntse ba le teng ke rana a ke tsebe no ba boleketse fa ha ke motsekisi kae phone di fono ya nna ke a ba lebala ba delete a le nna ke nataba le bona ho kene nna mona hona tje oh ke na le hore be ke re ho wena ba ha ba delete ha ke be ntho o ba delete le nna ha ke be dustbin ka tlung dula ka ntle o ya be ha ke be dustbin ka tlung dula ka ntle bo monyako ka ntle kwa ke a o jwetsa mehlena ke radidi ke bone ka ha ke tšhaba hal guys o tsa ka re ka be next site Facebook mo o hlola o reng katella e ka go go botsa etse ke hlola ke ratsa o batla botsa ya TikTok phone ya ke check e gale ke batla mosadi hleng ke batla fela ko bone kana o change le number ne ka bo delete ha ke ana ke delete now re no hlola ne ke hlola go jwetsa ke re ha ke ba shebile ba mpontsha hore enwa ke nyeo mona ne re le kae kae ke ba ntsona le tsone ebe ke re hatch dedi a tsa go jwetsa ke bone ka ke nna o zanne mothaka batho bana ha ona la le mona ntshosang a ona ntshosang o iskat ha ayo la le mong o plane ke shebile le ka ex wife number 2 ha o ntse o isa malomo o ntse a tsona ke re video tso mana isa malomo wa 100 ka letsatsi ka thola ka mo shebisisa ka ba ka zuma ka ga ach Chelato ke lerato re tla reng re tla reng mar le tsa le tsa o batla go etsa ne ke batla bontsha batho re gale ke batla batho phone number tsa di number tsa ka tsengata mo ke bo my wife my re le ke ga ke nyetsa meeting yone e mo le mong ha fihla ke a bona hantleng ya hae lebo ke le excited ke motse ka my wife yo ka thebe ba re 20 ka thebe 20 ke thabile hampa ngotse my wife e bile ngotseng lebo my wife Lesotho e nngwe ngotswe lebo mosadi wa ka ke thabile ke re jo ka ba ka change le nna ne ke mongotse date ka ba ka itlosa ka ngola my husband ka thebe 27 ba ngotswe my wife ka thebe 2011 e se ka 27 le tla kopana 2011 na ke bokae ne be ke samakala bo my wife Polokwane my wife Lesotho my wife Durban mare ke mo jwetsi province mona o sebeditse ke mo jwetsi ka nna ne ke na le bofokodi bo iwang ha ke kopana le motho
ha ke kopana le motho sefapano bona ka nnete is that phone ena ntse ke etsa life ka yona ne ke mo jwetsa ke re na weakness ya ka iwane fela ha ke kopana le motho ba tla ntse ba le teng ke a gola ka mona ka pa ba seifuwe ka mona ha ke kopana le motho nna ha ke a bua dintho tse monate se ke le convinced gore ha ikgona ke mosadi wa ka wa bona my hey ha ke ba dihlaise dinomoro a di a hlaha oho ke ba dihlaise dinamba ke batla a ke rana dinamba tse hlaileng hlahisa tje a ke ba tlo bona na ba tlo bona la bon my last wo my last ke bona o no go qeteleng o kae no o kae wa di last o no di wa di last o tso my ke kopa o le my last choice o kae no last choice ke mama my ya tsa di ka my ntho sa tsa hao bo my wife ke fela hona le my wife bona se ka bitsa le se ka tlisa le bitso la motho le ene o bona ke motseng my wife bitso la ha le ena ke nna eno o kwena le bo my life ka ke tsebile re kwena ke bona ke tsaka ke pele ke bona ke tsaka ke tsa hao dedi baby ke tsa hao ke tsaka o no tshwileng Marco le jwetse nna problem ya ka sefapano bona ba bangata ka nnete sefapano ke na le bo kore ba bangata ke tsebile gore ke bo my wife my last number una bo my last number what's why because at nna ne ke ba sure ke ena yo ne ke ba sure ke le ka ke a utlwela ke ne ke ba sure sefapano ke jwetse le ka re lebo weakness ya ka ke tse weakness ya ka ke o nkeya ka pele how to follow peta the responsibility ke mo jwetse ka weakness ya ka nna when ke kopana le motho ke mo ha ke a bua le ntse o bapala role ya bonna o kena fela ha o bua motho ha bua ntse o khazang fela o wa tsena o ba husband once and ntho nkutlwisang bohloko ba banga ke tsebile hore why ke a ke motsibile motsiba hore last number e ke ma ke le last number my wife too ba ba ngola o na le mongwe na santsa mongotse my wife ke le jwetse o na le motho o na le na mongotse my wife re patlo ma go tsamotse ke motwetse ke wa tlo nna o tlo fella ka wa tseba ka my wife yo ha ntlo tlo ke tsetse wentse jwa o ha o so ka etsala fela ebe ha si ena ene le ne se ke mmotse ma ha o ka etsala ebe ha si ena ha o ka etsa ke le ka tsene le ne se ke mmotse ma o tlo ke tsetse wentse jwa nna go twetse ke kopa go le tsebe wa ha le ntse le kena mona le letsetsa nomoro ena le re le kena ka hara le lapa lena la rona 061 503 4617 lo ena o tlo ngola my wife ya ka bua dintho tse nqhantsang fela bana ba sore le seifile jwalo ka mona ha le tla ha ka bua dintho tse nqhantsang fela a se tlo ba wife o tlo ke kopa founela host ha eka bo tlo itshwara o tlo utlwa hore o nang khammela eng o tlo utlwa host o nang khammela eng o ba ngola ka mabitso le my wife ko jwetse Maria o ba ngola ka mabitso le my wife o qala pele ka my wife nyewe ka ba my wife Maria a mara ba bang ke bonto my wife Lesotho Fapa my wife Joburg ba bang a ke tse mabitso a bona ka nnete o reng ha bua le motho fono ntse o fa mosadi ya ka a ke mmitsa baby Luna re bitsana bo baby no seleke ate mobuti re ntho re life o agree le ya twa phone ya ka le eng ka mosle e tshwara ntate mobuti kana o nong khamele re phone ya ka ke ngotse bo mang motho yo mo le mo e kopana le yena ke ngwana eng
Ongola my last chance, my last, my. La utlwa ke re Ke ngola My last chance, my last. Yeah. number. host ya rona e la bang kgalmela re tate Moruti ya go tlo ngola motho mo le mo kopana le yena ke last hope last And eh okay, well now my last hope, my last chance. Mar guys wa bona mare ntwe e bolela re gale ke batlang gore ga e sele ke Khalo batlang le o batla commitment. ke gale ke batla commitment honestly ke ha ke motho ya nke ya nna mara Wanke handa Moruti ka speed. Last hope. ha ebile o fitlela lona le stopa le reng ha ke tla o lona fitla ke yo e ke mothotsing be le reng Bele o kopa re sa hlotse re qoqele because every time o tla botla ka di high hope yo o ke mothotsing ke ena personality ha re qoqa ra flowa. Ona o tla mo e ke re Ora ha re qoqa ha topic ya ona ya flow gore motho ina bere o khalimele bo ga le ka understand the guys. my last hope. shapo ngwana rona Thank you Tate Moruti, thank you. na ka nnete le ena ke ile ka mongola bo last my Kile ka wife ngolwa my wife Lesotho. Lesotho. Lebo my wife Lesotho. Ka tsela pele. because ne sentse ke le show ka nnete ke sentse ke le show ne sentse ke le show mara le ba bang ne ntse ke le show ore ke bona ka nnete My last hope. my last hope my last chance Mara wa tseba if there's anything go ratelang yona, go rata commitment. ana sa re ke rata Ka nnete. commitment ehla Go di ditori tsa ha o nqoqela, di ditori tse leng hore ka nnete o rata commitment. ana ba mpa ba mphoqile fela ba bang che ba bang ke nna ba phoqileng mara ba bang ka nnete ba mphoqile fela ka hore be fela ba ka ba understand hore ka nnete nna ke motho le commitment and a priority on na Ke happiness. happiness because batho ba bang a ba ka ba understand them too batho ba understand batho bana bana hore mohlomong ke rata tšhelete ke rata eng ke opola ex wife ya ka re ho nna yo ke utlwa ex wife number 2 a re ho nna utlwa hothi ke rata batho ba sebetsang government yo a so be disappointed jolo ke motse ke re nna batho ba government ke re ke nata ba le batho ba sebetsang government because ke nata ba le tšhelete tsa batho bao and when we check le di candidate tsa rona le batho ba gale ke kopana le bona honona le batho ba very successful very successful guys le ba tseba very successful but to show that or nna hona priority I sale le happiness ke choose editse motho nje Ke nya meeting ona jene, motho nje. motho a senang taba motho nje ka Xhosa ke motho a senang taba wa bona ka nnete ke ne ka ichusetsa fela guys thank you so much na khathetse ka nnete ke na le TikTok ka nne re na le TikTok Ha no sena TikTok e go se ke tla ke 8. re peta ka 8 10 minutes. ha ba re founele he guys ha ona mamnana I want fela batla mo leka like Last chance. Last hope. 12 minutes enye Our last hope. Hana last hope ba down again. last Last. ya batla mo leka ba mamnana Last. Wa bona. E re tlo mo ngola last. Tloa le ka romela le voice note ba fe number wa mara ke ditse mo ke tlala mo ya campaign Wa tla ntsha. Sure. Ha bo nkge. ke mara ona motho tlo butla So go Pascal tsena hle ska. ka fonela mona guys Ke kopa ho fa nomoro motho a ntseng a letsa kopa o letsetse number ena e ka nna ba o kena sentse re bitsitse dinomoro. Ke kopa o letsetse nomoro ena hle 061 503 4617
ke kopa o letsetse nomoro ena hle motho a ntseng a letsetsa ntate Moruti. Guys, rona 12 minutes e re kwala. Ke mang ya batlang ho leka bomamngane 12 minutes e. Ke batle ke bua. Le wena motho ene ko khamera ke re sonke ile ke ya. Yona ke mamngane. Utlwa le moyeng wa ka. Yona ke mamngane yena. Hello. Last. How? Last mamngane. Le guy. Le guy. Everything. Le kopa o time Tima volume ya phone. Oh, okay. Okay. Ntate Moruti we. Madali. Le guy. Rite le guy. Everything. Olebo. Hello. Hello. Le guy miss guy. Ke teng ka Moratua. Everything. Mamuruti. Yebo, ndimlo. Kompi. Ndim. Nna ke batla go gata ka di rap. Tla, ke tlo nna mamngane. Ha o tlo gata o tlo sebetsa le nna. Ehe, ke ra jalo. E tla kwao. Ke ra jalo. E tla tshwantate ho mamngane ngani. I remember one day, for like a topic here, take caring of yourself, ne? Aksa go pola ne re bua ka eng tate Moruti go ra gore tshwantse o itlhokomele and don't settle for less. Okay. Ne? Then I called. I think nana le aksa go pola ne le Moruti sleep or ne le Moruti ma ne le ke mang tate Moruti o. Le gore you need to enjoy sex on your last era. Batho ba tlogela go nna ba ntse ba re ba tsofetse ba tsetse ka re Moruti we wena dira jalo before selo se gana go tsoga tle se ipeditse ka di ho Tate Moruti a re tumi ke go bletse a re wait wena ke bone go la go fela gore itse ke nna le re tlo bua the same story. Wait, there's nothing that makes a person happy. How is until go etsang happy? Yeah. You keep on smiling all the time, and people will ask yourself for entertaining every time. They don't know. For you are doing what makes you happy. You are doing the best out of your life at your last era. I mean, especially a person from a marriage, from an abusive marriage and so on. I mean, Mamuruti, you deserve to be happy. Aww. You deserve to be happy, and you should be happy. Whether Moruti November also say that last hope, or the last tale. Or after happiness is the priority. Because of how smile Moruti November, how to me. Wena hlole ampi wena wa hlole sukura bona crowd wa hlole ena wena khalo le mogotsi wa ka wena khalo le bra ya ka wena Carialo that's what I can to support all the way. I'm behind you all the way I'm behind you no matter what bona each and every topic that you actually utter. I mean, you're talking about the reality and people refuse to accept the reality. But they always ask me for to me. I mean, now I'm 47 years old with 3 kids. Ne? My husband, she's 30. She's married. I'm somebody else's mother-in-law. I'm somebody else's grandmother. But when you can see me, you will even ask yourself, what's happening? Only 22 or only 23. And they keep on asking me, how do you keep carrying? I cannot live the lifestyle that I cannot afford. I live the lifestyle that I can afford. Wow. November message no, I support my lifestyle that I have chosen for myself. So that tomorrow I mustn't get frustration frustration transport, frustration I've chosen the lifestyle that I can afford that makes me happy. Wow. I've chosen the lifestyle that I don't need any commitment for now because I'm not ready myself. Until I am ready now,
I can accept or love the other person the way ke thatang ka teng. Khona le I'm too selfish moruti. Ke selfish gampe ke tata gampe ga ke batla share lerato la ka le ope. O se rata ke la mpotsa one day a re ko nna why ke sa apply for go nna ba moruti. Ka re bona ga ke se ke nne le that room ya gore nka share lerato la ka le somebody else. And I don't want to hurt anybody else. When I love, I want to love truly. When I love, I want to love wholeheartedly. I want to give my all. But for now, I am not ready to do that. Until such time to feel to me, now you are okay. Alright, from you want to love somebody else, then I can do it. But for now, I'm growing because I cannot stress. I cannot go to guy. What's your phone work? How come for never tell what's your phone at carry a short time? Care for lunch or care for day. Wow. Wow, thank you so much, Tumza. Thank you so much. So, bona. Mamuruti charan fela. But no na, ke batla go tla Bloemfontein kwa tlo chake. We are waiting for you. Oh, yeah, mates. Ka re tshakele skat. Ke totla. Ba tla lo se rata matle go re ka re ke tla ko ke tla Bloemfontein. Ana mo tsala go ka re on rona ke sala go ka re jogo bet an romella size ya ge ya di hili. Size ya di hili ka jogo tata di a shela ma. Kuba itumi. Kuba itumi. Ka kwa go romella ke kwa go rekela di hili. Ke rola size 8 9. Go go rekela size 9. Yes. Ha mong o sana le Jacqueline se ke bela rekela le mong. Ke go le rekela twin tse di tshwana. Yes. Yes. Go le rekela tse di tshwana. Shout my baby. Ene ke rata di last number ke reka di selete o tle banga ba baelo tla ikuku. Bye bye to me. Bye bye. Bye bye. Oh guys, thank you so much. Nto. Ke manyeno ntseng ke ntho. Kani mahloko. Ke kopa o nketsetse molaetsa. Ke kopa o etse molaetsa kani mahloko le re le bohile mogele hle. Kani mahloko re le bohile mogele ke kopa le nketsetse molaetsa numbeng eno. 061 hona jwale. 061 503 4617. Ke a le twenya ka mabitso. Kani mahloko re le bohile mogele le bo my b. Ke kopa le nketsetse WhatsApp hona jwale 061 503 4617. Guys, Kubai, and then take your ratankore. Today, like la Hanor Stepus see interior some committee working in. But Kabo Marimabi, now, in 2 years to come, 3 years to come, whether you like it or not. Because or in what? Like it or not? We say in how many years? We'll count 2 years, not years. After our official. Okay. Bana babona batho ke na so. Mamela guys. It's either to say the divorce or let's go loba di side chick. Maro oksala ko le tlo kena stepung. But balona bantse ba tlo because already bantse bana le batho ba emetse fela o bona sa runa se le se sebetsa le bona ba ya. Bye. So much love. Go ba le monate. Liskala le bala tafazana ke a kopa hleng. Yeno yona ke priority. Nahana ha le jwetsa ena na ba le yose. Ai khatetse yo. Ne khatetse. Ke ha ke kunyulla ke bona inami itse ka ha iketsa jalo. Kanto. Where the topic ababa emotional. Onene. Kiloga sa torta busi. Ane ya. Kaunela. Ha kwalenga ke kapa ha re kwaleng ba re tlentse go utlwana. Ha re kwaleng tse go utlwana. Ke re kwala ka emotional area kwa. Ya le emotional.
alla yo ke re o se no senyetsa nako nna ka tsa ke ha ke lla ke shebile kwana ai kentse ishebile Lesotho luna motho wa ka tantse ke lla ai lele ka ke tla ke mo thudisa mamorao ha ka ta ha o nthudisi ha o qeta o re be bullelang o be bullelang empa ha ka tla bua ka yena o se o tshwana lo ntso ntlhakola batho walla ene nna ke nyorue so ke la yo ha re tlo discuss on to what if you told you kwa ke ntlo kana go telele karaiko ai ke tla mo itantsalla ke a mo jikisa ke re be bishebela kwa a ke mo shebise honna ke be bishebela kwa wa jika mago a sa mpotsa ona ke lelang pele o itsentsha ai khona ke na re tlo discuss on to telele karaiko yena ha sa ke tlo mmotsa bo o lela what if o tlo njetsa ntho tse bohloko tlo ba ka o discussua ka re shebela kwa no so itsa shebela kwa no I want this ke mo thusa holla walla le nna ke la ke fonzo hoda tiba ke fonzo tiba ke le marne ke le ka mo hare ke la ke hamna a petile mo ke re be bulela ke re mar ke go batla hlalosetsa na ama ba tshasa ke ne ke phamisa moloma ga re tla ibua se so ke la yo ke tata kama monato so my re tlo discuss the issues hape ka pa di challenges ka pa ke ra nna ke tla mmona hle nna ke roba o senke mmotsa kana go phiti ka kwena o se motlile hantle fe ha bile o se motlile ya kerekeng ya radio o se motlile ya radio ha ra etsa letho ka nnete ile tsa la maobane ka sonta ntho maobane ke guys na no ntso tlo botsa motho ntsalla and then and jole mola wa mona gore la o ntso lla o la ntso ntsha dintho le nnati because ke motlile ke tle movement ke mo o sina tifetsi le ke rona tifetsi le mene o sene ke tlameha go hanyanyane ke hanyane ke re de man ina tifetsi mara kana go tsontsa ke re ke ra mara ke motshwere mo ke sa tsitsinyeng tse ke re fe ntse ke sa tsitsinyeng ke go ba le nku ke ha ke le still ke sentitse ke ntse o to ke as up o fa ke shebile kwa ke itse ntse ke fe o bona yo ene ke motanka long distance marle tla ka libile ba libile le go tshwane ke motanka long distance ke motanka nako ya ka yo libile le go tshwane le ka fa libile le go tshwane ba ne jwale bile ke go kwane ke le still ai yeno yo o re la ke wa tsa ha ke move out la fumana go hlakanya ne go khamnet ka man hlakanya o and then ke re ene ke motanka nako yo ke motanka nako hle nna ke nka nako hle wasarang nna ke nka pele a o shebisa le dibohong ha o tloile motho nna ke nka nako wa kana I write icon tsatsing le icon ene tsone ke le show ke go hlola ke di quick le quick ha se quick ke go tsona di a hlola hle I am so ayo cookie and so I khone etsa quick I ke khone mix even if ngare ke etsa quick I ke khone mix ke ja ke nka I write in that yo that day yo 1 2 3 kuto yo kitla itsa pataola hell kana na jwa ke ntse ke mo phumula ke re be bolela to marskantara re tla bua ke
ke kgathetse nna ke kopa ho robala guys Mamncane, we are waiting for you. Love you guys. Bye. TikTok 9 o'clock.